Kani kadai ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjas liang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pedang sengobhai pi Syakimat Khubor mentaka janmit. Inya pashwa Syakimat Khubor nak Jylla. Hadim praski belalap ya kemet yap jong uraju ragu vanshi. Superintendent of Police jong ke East Khasihar District ubak Vivek Aim IPS. Ulapha ke kerwa Khubor bagi pulit kena register kes peniap beriau lani case of murder halaga jinyap jong ragu vanshi batla tharu dekat special investigation team bantok kednya ya kini ke jingja. Ulapentip bagi pulit nang tak kinhon ke SDRF SOT bagi kinhon ke West Gentle Hills District Adventure Mountaineering Club kidang yai beteng banwat sia ke Sonam ragu vanshi. WSP Ulapentip paya kemet jong Raja Raghuvanshi talap nakariat Arliang ke badan showroom jong ke parking lot jong ke Wei Saudong bat lalap hakapor kan ui beje sawu praminit minstep. Namar ke jing numlo palat ka kinhon yarap kelasangi ishwa ke jingwat ya ke Sonam Viewpoint AD namar bagi drone ru kimnak kemi show Shamadan. Kakin hon gi pulit SDRF kinong kiulum bat ke NDRF kin sedang biang banwa la syai ke step hakapor kandai beje hakani ke viewpoint bat ada kimlap AA hakani ke viewpoint kilai biang sejuk syaka zaka balap yakamet jong Raja Raghuvanshi bakin wat lain sau kella haju tat haduk ban pintikena bakadon nikam don hakani ke riat mod Arliang kebadan hajan ke kesyat Wei Saudong. Ka sarkar Meghalaya bat Assam haka Tarik Jylliew arajar pausan kelarai ban si no yaki mauput hakin rut li kijaka ki badan hapadeng gejinga ka japot ya ka bagladap panya pinbed bat bladap panya soy ya ka sekolah ya sngoth jingmot ne ka memorandum of understanding. Umin dirang ba ka Jylla Meghalaya konrat ki sangma haka jinga keran baki lar Pyrthei Khubor hadim melawai ka jinga lang bat umin dirang ba ka Jylla Assam uhimentab sarma ulang bagi don kat tu kat ni ki benta jijang bat tarabari yaki ba on hab ban penbet shwa daga Meghalaya shwa ban se yaki mauput ulay tho baga jing se ki mauput kan long lakumno kumno halani shwa kaka santrik unailar arajar pausan bat pentip ru baga jinga keran halokin rodli ki jaka ki badang don haka jinga ka japot kandang yai beteng haka bede bat ka kulsi multi-purpose irrigation bat ka hydroelectric power project ki adli ki menteri rang ba kelekran bat menjur bandon ke jing pinmi lang ya ke boarding on ladap ya selok lang bat kipat ba. Ka sarkar Meghalaya bat Assam kila IT haka North Eastern Space Application Center ban pinlong ya ke jingwat benya haka biade bat ke jing bishar no satellite ya ke jaka cloud repair bat ban IT ya ke kaipot hapok lai benai haka biade bat ke jing shlei haka Jylla Assam. Ya ke negara lashim haka jingalang kablong hapdeng umin dirang ba ka Jylla Meghalaya konrat ke sangma bar umin dirang ba ka Jylla Assam umin tabiswa sarma haka Tarik Jylliew arajar pausan Guwahati. Hadin bu General Secretary jong ka United Democratic Party Dr. Jemino Mautho ula resigno na ka UDP kaseng ka boladan labun snam. U President jong ka UDP ba met ba lingdo ulang basyan ke UDP kaza syong jingalang banyakaran halo ka shiti resign jangku. La kompeti de unamba kalapan kindet kat la kat yai ya ki arpu nyongut kinong tray jong ka Khasihar Autonomous District Council hadim biklayo pediang ya ku hukum pela bek kamno yaki. Kidi ki arpu nyongut ki kintai bat shinrang kidi ki batray menshwa kum ki casual hindi kilayo bandrung kum kinong tray bapura ladi kita ki permanent dang mensyamsnam. Pausi ulo obodom ulawan tap hakalong ying jongki hadim bikla yo ikishiti pela bek kamno yaki kini kat punyongot kalet banyak kendu yo chief executive member jong KHEDC ba shembor lang renja ban panjing syai na u hinde kle tho hangi bo CM ukuran syai yaki bo umlale show u chief executive member jong Khasihar Autonomous District Council ba shembor lang renja ulet ho baga KHEDC klaweng kam sendan ki khat langut kinong tray casual ki bla thong dangshan kata min shamsnam nang ta kidon salai phongot kinong tray casual ki bla sha thong kampura lane permanent min shamsnam bat yakini laweng no kum kinong tray permanent hende la ailat pat ki bakin wan phai biang ban tray kum kinong tray casual bat ulayat ho bakadaw blale kumni kidena marba kajing thong kam yaki kidena marba la shu thong kam klabadan sanction post
Uhenmen jong Raja Raghuvanshi, Uvipin Raghuvanshi, berang dan mentah Nigrims, berang am, lanukin sedang hingga postmortem. Ulihat ho, panaga jaka, bahag kapor balap, yakamet jong Raja Raghuvanshi, kasatik ser jong ukam dan syu, ujineng ser, bo uju dengru dan syu, nang taga pelapisa jong uru kamdan. Lima gini kidak kishin, ulang ba kapeni syai, bakam day kejing penyap yalade, hendak kedai bet kejing syah penyap. Nang tahu loong, baka jaka balap ya ke skuti, baka jaka balap ya kemet, kejing kumba alpusan kilometer, baka dia peni, baka dia kejing syak rabor. Uloong ru baka jaka balap ya kemet, dia tanggi terai Jylla ki belak ban poi syaruk syatu, kum tahu lo suba, baki balik ya kena kam ki dia bet ki terai Jylla. Uvipin Raghuvanshi, ura dawa nak kasor kami ke laya, baka dia ban pak tokit, haka CBI, ya kena kam ban lap, ya kejing shisha. Mentapa tanya pai syaki Khubor, nakari. Tang namar kejingnya komen ha Instagram kelami penban kejing ja kaba itrim ha pedeng kini ki arngot ki briu. Kedi kala ja hanoida ha kaba kelami kejingnya ha pedeng ki arngot ki briu ha surok baka daw jong kejingnya jongki kedi namar kejingnya komen ha Instagram. Kamadin we na pedeng jongki ularung hapok kekali thar jong u bat latendra yauta uwepan. Ya kedi kejing ja ladan beyok pendring video bat mentak la sapriang ha kerensan social media. Kestorka pedeng ringkat kejing trelang bat kistorka Jylla kekuat ban penbun syuk-syuk ya kejing don ki National Cadet Corps ni NCC sakumba lailak ngod AA ya kin layat ho do mindri kena kestorka pedeng wepet ya ketrat defense usan JZ. Kestorka kekuat ru ban pendrung ya ki shipai bla syong that kum kino hikai ya ki NCC bakin pentelun ya ki kam kestorkar kum ka Swachh Bharat Abhiyan Naya Savera Scheme bat ka Nasha Mukti Abhiyan. Kumagalong menta hakari India kidon kanyo lak ngod ki NCC baka sorka kakwa pementa usnam kadiban poi arpu lak ngod. Ka economic outlook kala ajing ken baka yok kot jong ke India kan kieu da 0.9% hausnam arajar pausan ba 0.0% hausnam arajar arpun riu. Kat baka yok kot ke China pat kena hiar nakasan 0.0% hausnam arajar pausau, syaka 0.0% hausnam arajar pausan, bakalak banhiar syaka 0.9% hausnam arajar arpun riu. Ka GDP jong ka United States ru kahir na ka 0.4% hausnam arajar pausau, syaka iwe 0.0% hausnam arajar arpusan, bakalak banhiar syaka iwe 0.1% hausnam arajar arpun riu. Menteri Sarkar ka Bihar Ashok Chowdhury ulakam ba ulai mukut duma bai Minran Khamat Yonong Seng Jong ka Seng Jan Suraj Uprashan Kishore namar ka jingkran tok met jong u hakapor bukren syekelar pathai Khubor. Uladawa bau Kishore ude ban pan ma lani un hap panyakon ya ka mukut duma. Kini ka jingkran jong u kadai hadin bau Kishore la kena bau Chowdhury usyutit ya ka tiket ka khon jong u haka seng LJP haka por baka yakon yak election MP. Ka sarkar Uttar Pradesh kala shim ya karai ban ai bha 4% yaki agni vir bekin yorong haki kampulet haki kadana per kumjuru haka provincial arm constabulary. La shim ya kani karai haka jingalang ka kin hon menteri sarkar ke ba kli dominang ba Yogi Adityanath. Kani karai jong ka sarkar kadai marba ka samai trikam jong kin hon beningkong ke agni vir kan kut no house nam arajar apun riu kat kum ka agni pat skin. Hadin kat lai skin la yok ban se ki met yap jong ki lai ngut kinong bela na kuwe ka pardo yong ka pentre bian hakira davi block jong ka Hazaribagh district ka Jharkhand. Ki lai ngut kirang ba bru ki dei ki bla sha rong haka syaka ka pardo yong haka puwe trik ujemang haka por bajur ba uslap. Kemet jongki klarung syaka krem doyong ke Jylliew hado shis paput. Lalak bansai dealing baga jingwa jongki NDRF ke belah shimpor hado lai sengi kinti. Ka anti auto theft squad jongki pulit Delhi ke layok kem yu wibril belah tip kerteng ke Muasif. Layok kem yu hadi ka jinga siat ke belah nek kat tok anipor. Ude ubril bagi pulik la twet akham slam badang shen ula syo yu wipulit. Ude badan ketiru hakikam tu kali berudon kis tumu peniap riu. Hadim belayok kem yu ki pulet lalap ru ya kali ke ba ular rong tu. Mindirang ba ka Madhya Pradesh Dr. Mohan Yadav ulah takranting yu nong ilam keseng Kongres Rahul Gandhi da ka baong bu udu bril baklam akor
bahkan ke jing ong kedai namar bau rahul shim lalawi ke juti jong u ha kapor bulet bu sentiu ha umat kami i jong u kemen dirang ba do berem keri ke Indira Gandhi ulang bagi ke jing le urahul ke jing le klamakor mentapat tunya pai seki khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei Ka Philippines Department of Health kala menjur ban penmena yuk nyang jingpang human immunodeficiency virus ni HIV kum ke National Public Health Emergency hadin basan 4% gikis dalap buk nyang jingpang ulay bit hapdeng kisamla jongkari Hau kerua berpenmi lingba ke video hakesni baaru secretary ke DOH u Teodoro Herbosa ulay thu baka jingebet yuk nyang jingpang HIV kalong hapdeng kisamla kibedan hapdeng karta kasan snem hadu alpusan snem Uwe unang India ubla sapu arsnem karta ya ubla tip kerteng kumugaraf gondi udan mentah pedeng gejing shitam ke bajur bha hadin bola sya liat tokmet hawi pulet dari Australia udan yon da ka khok siu no rendang jong u hadim lakem haki benta jong kasor Adelaide Undang India udan mentah hapedeng kejing syak sumar Royal Adelaide Hospital baka Khubor bala yoklum kaya thu ba na kani kejing ja ulamen sau bha na kibenta jong ka jabing bat na urendang Ki saintis jongkari Australia kala pendan kam daki Robert ngam banuat benya ya kejing don jong kejing thau beim haduriau Pacific la pentip ka University of Sydney hakasngi baar Komisi benta na kani international expedition ki saintis kari Australia kala bo jing thoru ya kejing don jong kejing thau beim hakaduriau hajan kadaulan nong Norfolk kabelong kadaulan nong kabejinga syajan 4 kilometer na kanong ba Sydney jongkari Australia Hadu nyo person ki patba kle shimbenta ban tap vote na kabenta ban jiet yo president bathamai jongkari South Korea. Nagi sapu sau point live kandai million ngot kinong tap vote hakari live puway point nyo pulai million dan nyo puway point san person kla tap yako vote hadu kapor sau beje janmiet la pentip ke National Election Commission. Kajing tap vote kelas dang ladu kapor ndru beje min step hagi kat sawachar arspa kandai pusan tili polling station hakari Barokawi. Secretary General John ka United Nations Antonio Guterres ulakin tu kile na Houthi ban pelat no mardor ginong tray John ka United Nations kibla syara bor hakari Yemen. Antonio Guterres tuloang baga ni gajingkin tu kolong ban pelat klem jingte kendon yikitu kibla syara bor nadu usnem araja arpaway araja arpolai badang hau benai kelalingkot menta usnem arajar arpusan. Ka Hebret Sana Yusuf ka kenarit kepada ke influencer ha social media nakari Pakistan kelasyak siat yap haying sa lajong ha Islamabad halaki jong ki bahayeng bat kani ka jingja klapen kiwen yakri Barokawi kilar patai Khubor kilaong bau bahayeng bla siat yap yak Hebret Sana Yusuf ula petbak tang shudap le yakani ka kamrunar baki pulik kidang pelong ika jing thwet ke bajur ban napdin yauni urunar Ulampang jongga parlimen keri Mongolia udi Amar Bayas Galan hakasni baar ulong nadu baka state grade choral neka parlimen kam shimla aji menjor ka draft resolution haloko vote of confidence hombin rang ba do keri namar kata u lovsan namsrai ayun yaden unha ban hiar shukino ku min rang ba do jongkari u ayun eden u khot penlong ga jingalang jongga sarkar hakal pradrik ujimang but I tiru yaka draft resolution haloko vote of confidence yo minirang ba do kari jongga state grade choral kumba ars pa ngot ki koidi kalat pet nama le district jail kebadan hanong ba Karachi hading jing khnyo ujumai ubajur yagin la pentikna de ki bosen shar ki bla pentip bagi koidi kalat pet nagapatok hadien ka de jingja hakba bongot naki kala keno bagi de ki bla syakem haloki kamrunar ki bashir kaiba Yakitiar bakentang jong Buddha lawan penpai no syakri India hakaski baar hadim lara sya Vietnam nakabenta ka jingle riuble jong ki riunget kanyam Buddhist Yakirilek bla pediang buram ha Palam Air Force Station New Delhi lasan ranlang do hari babu kam bhampati ulat ko Odisha ringkat bakinong mi khamat nak International Buddhist Confederation blailam do uven sarte kanshur Secretary General bakinong National Museum Dikitu kelungi Khubor hakimat-kimat mentakajan mit Kublai.